Amaqembu etepolitiki ayaqhubeka nekwetfula itithembiso telikhetfo njengoba emalanga elikhetfo aya ngekusonzela. Kanti ke kusakhela sithombe ngalesingakulinzela kuleli khetfo sikhulumisana nemhlati wetepolitiki iDr Siphetfo Dlamini. Dr Siphetfo Dlamini asikubingelele Nkosi sikwamukele etindzabeni teSiswati. Angibingelele Ngcamane ngibingelele nekubabukeli beSABC1. Yini lesingakulinzela kuleli khetfo lalomnyaka ikakhulukati njengoba luta nje sibukane neCovid-19? Angicela lapha ekuthenini lukhetfo lalonyaka lutawuhluka kakhulu elikhethweni olube khona eminyakeni ledlulile eNgcamane. Sawukhumbula ukuthi kusekhona kwesaba ikakhulu kubantu mayelana neCovid-19 lesesekhona lengahle ibe nemthelela kwekuthi bantu bangafinyeleli etindzaweni tekuvota ngendlela lejwayelekile ikakhulu ke bantu labadzala noma labo labanetifo letitsite labangahle kumbe bangakwadi kufinyelela khona. Sawukhumbula ke ukuthi bantu labatawuphumelela kwevota kulekhethweni litawehla kakhulu uma sibuka lokho ke sikusho ngesibindi sengwenya phela kwatisa ukuthi uma sicathanisa nemave emhlaba lasavela ayile likhethweni lizinga lekuvota lehle kakhulu ikakhulu emave lanjengabo Venezuela abo Togo kanye nabo Benin. Lokhu ke kuphindza kuletha umthelela lomubi noma kuthikimedeka kwemthethosisekelo waseNingizimu Afrika kwatise phela ukuthi bantu nangabe bevota kufuna ukuthi babe nako ukukhululeka nakwekuthi kungabi khona imikhonyovu lechubekako khona elikhethweni. Lokunye lokubaleke kakhulu lizinga lemsebenzi sigadze kwekuthi libe nemthelela ikakhulu ngoba phela ikakhulu bantu labasha abatholi umsebenzi kulamalanga. Lokho ke kulethe kwehla kwenkhaphu ikakhulu kubantu labasha ukuthi bachubeke bahambe bayovota. Kepha ke akusiyo into lengasenta ukuthi kumbe ithemba lehle kepha lethi nje ngiletinye tingcinamba lesingatibala kwekuthi tibe nemthelela lothide kuleli khetho lalonyaka. Dr Dlamini ngaphambilini sike sabona tinhlangano tisebenzisana kakhulu ngekubambisana kubomasipala labathide ngenxa yokungaphumeleli kwelikhetho ngemalengiso. Ingabe lokho kuyawusebentela yini umphakathi nawe emaqembu ngekwawo? Ngiyacabanga ukuthi angeke sikubalekele ukuthi kuleli khetho leli sitawuke sibone vele inhlangano tepolitiki tisebenzisana ikakhulu kubomasipala. Imiphakathi ke kunengi lokungendeka lokuhle nalokubi mayelana nekusebenzisana kwaleti inhlangano tepolitiki kubomasipala ikakhulu ekuletheni intuthuko kuyo imiphakathi noma kubantu. Sitibonile ke letinye tifundza tichubeka tisebenzisana kahle tiletha tidzingo kubantu tisebenzisana tinhlangano lehlukahlukene. Lokho futhi kungahle kuside ikakhulu ekulweni netinkinga letikhona elibhekene nelive laseSouth Africa letifake ekhatsi inkhohlakalo lekhona kwekuthi phela tibe nako lokubukana kwekuthi ngabe kude yini imikhonyovu lekhona. Ngaloko ke ngingasho ukuthi kutawuya ngetifundza letitsite kuleli laseNingizimu Afrika nekwekuthi kukhona yini kufunza lokwendakalako ikakhulu etinhlanganweni tepolitiki ngekuthi kungabanjiswana kanjani kuze kube nekugcizeleleka ukuthi bantu lokufuneka ukuthi bathole lusito noma imiphakathi lokufuna ukuthi ithole lusito kungabi nje kwekuthi ungaboni kweliso linye kwaleti tinhlangano. Sigadile ukuthi kube khona ukusebenzisana nokuthi inkhohlakalo yehle kakhulu asika ngakubalekeli ke lokhu Ngcamane kwekuthi kuleli khetho lesiya kulo manje utawendeka vele kwekuthi tifundza letinengi ibambisane nekwekuthi kube nekusebenzisana kwetinhlangano tepolitiki lehlukahlukene. Sibonga kakhulu Nkosi isikhathi sakho.